Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, barudak nanti pelajaran seni budaya, pelajaran nyanyi. Seorang nyanyinya keharap. Dandi, nyanyi keharap sok. Siapa? Sok, antung nyanyi langsung. Pak, abdi badai nyanyi memandangmu. Memandangmu. Naji. Naji. Tak akan pernah beri cuma di hatiku. Tak lain itu duk. Ambulan, Pak. Ampura. Ujang, nyanyi Ujang. Harap. Yes, ulangan. Semangat gitu Ujang kan sok nyanyi Ujang, tetih. Pak, abdi badai nyanyi cicak-cicak di dinding. Besok we Ujang, non apa Ujangnya sok nyanyi. Cicak-cicak di dinding. Kurang gede Ujang, kurang gede. Toke di dinding. Kurang gede kene Ujang, kurang. Komodo di dinding. Kurang gede kene. Buaya di dinding. Diam merayap. Yo, Jang, nu di gedean teh sorana lain satona. Geus nya berarti nilai maneh leutik. Gede atuh, Pak. Berarti nilai maneh saeutik Ujang. Nu di gedean teh nilaina, Pak, lain sorana.